kad Mumi glasno zovete, a Mumi tata čekate. Pridruži im se, vidjet ćeš kroz avanturu, brzo ćeš stići u dolinu, stići u dolinu. U Mumi domu naći ćeš sve prijatelje, s njima ćeš kroz džunglu proć, na otok doć, na čarovnom oblaku, pa u dolinu. Pa gdje? Pa u dolinu. Pa je? Pa u dolinu. Pa gdje? Pa u dolinu. Pa u dolinu. Pa je? Pa u dolinu. Ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 ta 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 mama mama mama. Vrijeme je bilo tako lijepo da se tata Mumi jednostavno nije mogao koncentrisati na svoje memoare. I umjesto toga krenuo je u šetnju. Dobro jutro, Hemoli. Dobro jutro, tata Mumi. Jesi li otkrio neku novu biljku? Nažalost nisam, već sam pretražio sve u dolini Mumijevih. Baš kao i ja. U glavu poznajem sve stanovnike u dolini. Tačno tako. Hemoli, zašto ne bi pošao sa mnom na šolicu čaja? Jesu li ono Mumi i mala Mu? Čini mi se da jesu. A kako mogu viriti u tuđe kuće? Stvarno, tata Mumi? Hej, Mumi, šta to gledate? Zdravo, tata. Niko već godinama ne živi u ovoj kući. Ali neko je upravo uselio. Stvarno. Dajte i ja pogledam. Izgledaju nevjerovatno. Uredna i dotjerana porodica. Možda će djeca htjeti da se igraju sa nama. Moram ih pogledati izbliza. Ja bi to htjela, ali oni samo sjede unutra i ništa ne rade. I mi ćemo nekako morati da uđemo unutra. Ali kako da to uradimo, tata? Ne možemo im tek tako banuti u kuću. A da kažeš da želiš posuditi malo šećera. Hemoli, zar nemaš baš ni malo mašte? No bolje da mi posudiš svoju lupu. A zar ti ne bi bio korisniji dvogled? Bilo bi previše očito i nepristojno. Ali šta ćeš uraditi, tata? Vi samo ostanite ovdje. Ako svi krenete za mnom, plan će mi sasvim sigurno propasti. Ali kakav ti je plan, tata? Da mi je samo znati kakav je plan tata smislio. Sačekaj pa ćeš vidjeti. Mama, prilazi nam neka osoba. O, dragi gospodine, šta tražite ovdje? Ja? Pardon, izvinite. Mislio sam da niko ne živi ovdje. Sad mi živimo. Upravo smo se uselili. Stvarno? Iskreno mi je žao. Nisam namjeravao da vas uznemiravam. Dobro, a šta onda radite ovdje? Istražujem saobraćajni sistem kod mrava. Nisam znala da ga imaju. Naravno da ga imaju. To je fantastično kako oni nalaze put i grade ceste. Trenutno ih nema ovdje, ali ovo je njihov glavni autoput. Ja ne vidim nikakav autoput. Zato morate biti stručnjak. Osim toga, želio bih i da vam zaželim dobrodošlicu u dolinu Mumijevih. Iako ja stanujem prilično daleko od vaše kuće. Ja sam slučajno vaš prvi i najbliži susjed.
A, vi ste sigurno tata Mumi? Pa jesam, upravu ste. Ali kako ste pogodili? Nije moguće da vam je neko opisao kako izgledamo. Pa slušali smo o tome kako su članovi porodice Mumijevih malčice, kako bih rekla, neobični. To je baš fin kompliment. A vi ste, gospođa? Fox, majka i domaćica. Čast mi je upoznati vas, gospođo Fox. Izgleda da nam je tata upravo nabavio nove prijatelje. Znate. Kao dobrodošlica. Dugo već nismo organizovali žurku nekim povodom. Upravo si, dušo. To je odlična ideja, tata. A sad, kako bismo mogli da im stvarno pokažemo da su dobrodošli u dolinu Mumijevih? A ja ću preuzeti brigu o djeci. Tačno znam šta treba da uradim. Odlično, Mumi. Emuli. Znam već. Želiš da ja napravim vatromet? I svuda da bude puno cvijeća. Jesi li već smislio šta ćemo za dekoraciju? Kako god cvijeće poželiš ovdje, samo reci meni. Onim klincima će se ovo strašno svidjeti. Ako ostanu živi. Zapamtite da su oni pomalo na svoju ruku, zato se morate ponašati izuzetno pristojno. Hoćemo, mama. Odnesi ove kolače u trpezariju. Hoću, mama. Tobogan odlično funkcioniše. Stvarno, moram ga i ja probati. Ovi kolači dobro izgledaju. Budi pristojan, Njušo. Važi, samo jedan. Hej, evo ih dolaze, pripremite se, stižu. Požurite, pomozite mi malo sa ovim cvijećem. Jao, šta ćemo prvo, vatromet ili a? Ne, Emuli, vatromet ćemo ostaviti za kraj, za veliko finale. Dobrodošli u naš dom, gospođo Fox. Mama Mumi, tako je ljubazno od vas što ste nas pozvali. Uđite i osjećajte se kao kod svoje kuće. Zahvaljujem vam na gostoprimstvu. Mnogo vam zahvaljujem. Dobrodošli u dolinu Mumijevih. O, maslačak u moje frizuri. Mama, izgledaš jako neuredno. Trebali su biti ružini pupoljci, ali nismo ih mogli naći. To je trebalo biti iznenađenje. Cvijeće ostavlja mrlje na parketu. Dobro. Dozvolite da vam sad predstavim našu djecu. Pa oni se tako razlikuju međusobno. U stvari je Mumi samo naš pravi sin. A drugi su nam nekako kao djeca, ali sigurna sam da će se svidjeti vašoj djeci. Moja se djeca ne igraju. Ona su fino vaspitana i više vole da uče i čitaju. Ma nemojte. Jeste li vi potpuno sigurni u tu tvrdnju? Naravno. Dobro, molim vas, izvolite u dnevni boravak. Možete proučavati druge kako se igraju. Obrišite stolice prije nego što sjednete. Hoćemo, mama. Inače, naša djeca vole da improvizuju. Imate neobičan raspored namještaja. Zar vi stvarno ne volite da se igrate? Ne volimo. Ovaj tobogan bi vam se sigurno svidio. Ne, hvala. Nema ni govora. Ne dolazi u obzir. Jeste li sigurni? 100%? Apsolutno. Tako sam i mislila. Pa, ako je tako, onda ćemo mi sami na tobogan. Čuvaj! Zvuči kao Mumijev glas. To su bili mala Mu i Njušo. Izgleda mi da su vaša djeca nekako tiha. Naravno. Pristojna djeca se vide, ali se ne čuju.
bilo jedno od moje djece. A to je bilo drugo. Pustite djecu, neka se i oni jedno malo zabave. Hajde, uzmite kolač, gospođo Fox. To su prilično neobični kolači. Znate, ponestalo mi je brašna, pa sam upotrijebila. Morate čekati na red. Jao, spasite mi djecu! Rekla sam vam da se pristojno ponašate. Prekinite, to je opasno, možete se pozlijediti. Prekinite dok neko nije stradao. Ne brinite, gospođo Fox. Ja u torbi uvijek imam lijek protiv ogrebotina. Kakva grozna majka. Prekinite, djeco, odmah da ste prestali. Prekinite! Mislio sam da je sada pravi trenutak za veliko finale. Ne mogu reći da nisam bila upozorena. Čemu sam samo izložila svoju dječicu? Dolina Mumijevih nije mjesto za pristojno vaspitanu djecu. Šta je sad ovo? Vatromet. Vatromet u vašu čast. Vatromet? Da, napravio sam nešto specijalno za vas. Dođite opet, čim prije. Nema ni govora. Dođite. Gospođa Fox nije uživala u žurki. Ali zato su se njena djeca krasno zabavljala. Da, gospoja bi morala i sama probati da se spusti niz tobogan. Sigurno bi joj se svidjelo. Odrasli se obično ne spuštaju niz tobogan, oni se boje da ispadnu smiješni. Tata! Stvarno mi je žao, Mumi, ali ništa se ne sekiraj, popravit ću tobogan. Šta se desilo, dušo? Pa znaš, učinilo mi se da se dugo nisam spuštao niz tobogan, pa sam htio... Kad jednom popravimo tobogan, učvrstit ću ga tako da može nositi i mene i mamicu. Mislim da će za nju to predstavljati pravu uživanciju. Hvala za popravku, tata, ali zapamti, i mi bismo htjeli da se koji put spustimo niz tobogan. Naravno, ja ću ga možda samo jednom probati. Jeste li me čule? Nemojte da biste mrdnule odavde dok se ja ne vratim. Šta je za bašto, mama? Pa dobro, možete da učite u bašti. A šta ako neko hoće da se igra s nama? Da se igra s vama, neko. Ne mislite valjda na Mumijeve? Ne želim da se igrate s onom djecom, oni toliko galame. Kuda ideš, mama? Idem da potražim drugu kuću, naravno. Bila je grozna greška što smo uopšte dolazili u ovu dolinu Mumijevih. Pazi, ne, gospođa Fox. Dobar dan, gospođa Fox. Opet vi, ne prilazite mojoj djeci. Baš šteta. A namjeravali smo da ih povedemo sa sobom. Mogli smo im uliti još malo živosti. Ej, čekajte me! Njušo, tebi više nema pomoći. Strašno se boji. Ispod mene je rijeka puna krokodila. Trebali smo povesti i onu djecu sa sobom. Ali čuo si njihovu mamu. Pa dobro, nismo joj morali ništa reći. Jesi li sad mrtav, Njušo? Nisam. No kao tirao sam krokodila kad sam skočio na njega i sad plivam ka obali.
Mislila sam da ne umiješ plivati, Njušo. Zaveži već jednom i gledaj svoja posla. Oko, ovo troje jako liče na djecu gospođe Fox. Da ih zovnemo ovamo. Kladim se da im je mama zabranila da se druže sa nama. Ma nemoj. Šta se desilo? Bravo! A zašto se ne igrate sa Mumijem i ostalim klincima? Mislim da oni ne žele da se igraju s nama. Prošli su pored nas, a nisu nas ni pozdravili. Šta ono Smrdo radi sa onom djecom? Vjerovatno vam je dosadno da samo sjedite u onoj bašti. Pravo si. I mi bismo htjeli da se igramo. Ako hoćete, ja vam mogu pokazati jedno mjesto koje je još bolje od ovog ovdje. Ozbiljno. Pa naravski. Zar mislite da bih vas ja lagao? Hodite sa mnom. Nije blizu, ali je super za igranje. Ovo mjesto je jako dosadno. Baš je dosadno. Zar stvarno misliš da oni ne žele da se igraju sa nama? Izgleda ne žele. Mislim da je brat u pravu. Ajde idemo sad. Biće nam super. Kakvu li psinu sad Smrdo sprema? Ovo je to mjesto o kom sam vam pričao. A sad se treba zaljuljati na ovoj špagi i preletjeti na drugu stranu, a onda se vratiti nazad. Ovdje je baš super. Prvi put smo na jednom ovakvom mjestu. Mene malo hvata strah. Ako nema uzbuđenja, nema ni prave zabave. Zar ona druga obala nije malo više od ove? Jeste, morat ćete malo pridići noge. Pa dobro, ko bi htio prvi? U stvari, mogli biste pokušati sve troje zajedno. Sve troje odjednom? Pa, tako se barem nećete bojati. Ja neću tako. A, ti hoćeš bez drugih? Odlično. To je u stvari najveća uživancija. A možeš li ti to da izvedeš? Pa naravski. Ja to stalno izvodim. To je jedna od mojih najboljih numera po kojoj sam postao slavan. A zašto nam ti prvi ne pokažeš kako se to radi, Smrdo? Ja, Mumi! Nisam znao da si bolji od samog Tarzana, Smrdo. Nisam. Dakle, ovo je tvoje omiljeno mjesto. Pa, recimo da jeste. Iskreno da ti kažem da ne znam kako si puno puta to izveo, ne bih vjerovao da je to uopšte moguće. Stvarno, Smrdo, moraš nam pokazati kako se to radi. Ali ako ti to izvedeš prvi, ja odmah idem za tobom. Ne, samo ti izvoli. Ali ja bih da od tebe naučim kako se to izvodi, Smrdo. Priznaj da to još ni jednom nisi izveo. Priznaj. Naravno da jesam, ali mi se baš sad ne izvodi. Nemoj biti prelivoda. Svi smo se ovdje okupili i spremni smo da ti aplaudiramo. A sada, poštovana publiko, nastupa neustrašivi Smrdo Tarzan. Čekamo! Jesi li spreman, Smrdo? Pažnja, molim, aplauz. Naprijed, Smrdo, ti si junak srca moga, skoči! Hajde, Smrdo, ljudi čekaju. Požuri, Smrdo! Dakle, tako si to izvodio puno puta, ha, Smrdo? Jes, samo izgleda da se špaga skupila. To niko živ ne bi mogao izvesti, a ti si to jako dobro znao, zar ne? Ama nisam. A vi hodite s nama pa ćemo se igrati pravih igara. A, Smrdo se ovdje može igrati Tarzana koliko mu srce poželje. Mumi, čekaj malo. Ne možete me tek tako ostaviti ovdje. To nije fair. Mumi! Mumi! U međuvremenu troje djece gospođe Fox
zabavljalo se bolje nego ikada u životu, tako da su kući krenuli sasvim kasno te večeri. Laku noć, vidimo se sutra. Ćao, Mumi, zdravo. Hej, hej. Ćao. Jao, moja dječica. Gdje ste bili? Zar vam nisam rekla da ostanete kod kuće? Igrali smo se sa Mumijem i drugom djecom. Znači, on vas je na silu odveo? Pa u stvari nije, mi smo sami. Uostalom, baš me briga za tu porodicu. Mi onako selimo odavde. Selimo. Tako je. Idemo iz ove doline. Ovo nikako nije mjesto za ljude koji poštuju red i vole čistu kuću. Šta je sad? Ali mi ne želimo da idemo odavde. Šta? Ne, mama, mi bismo htjeli da ostanemo. Molim? Hoćemo da zauvijek ostanemo u dolini Mumijevih. Hoćemo. I to nakon silnog truda što sam uložila u odgoj moje djece. Sudeći po mome iskustvu, djeca uvijek na kraju pobjede. Tako su gospođa Fox i njeno troje djece postali stanovnici doline gdje su bili sretni u neredu, prašini i igrama punim galame i veselja. Kad sunce zače, mrak te snače, Mumi dom zove, nudi ti snove, hej Mumi. Tu se svi veselo igraju, a šume smijehom odjekuju, hej Mumi, hej Mumi. Kad sunce zače i mrak te snače, Mumi, Mumi dom zove, nudi ti snove, Mumi. Tu se svi veselo igraju, a šume smijehom odjekuju, Mumi.